Voin hi tho tran ni February ni som ni pariata niya kar thar chi bai vek ule Russia le Ukraine in do ni nga na kan update le dona boruak thar nual chanchin ngai nom lo deuh mai boka chuti lain boruak thalai hriat tur ve bok akai hnoite kan hol kwal le dona ni milo thlir sak tu te chunga kan loma milo like in milo share sak ve thin don nia rul ru khoi deuh mai thilo zela tuna kan soi masak tur hi a video viral le a video bultan nan han mang te ang Ukraine football player Thilton hian khovel mi puya vela nimin khan Premier League Manchester City le Everton anin khela Manchester City player pakhat Alexander Zinchenko chu Ukraine tlangwal nau pangte kumsom ni pangami chawani in khelan tran ma chuan dan rual lavina mittu fara anrama ngai to a indona munani anram mi pui thlabar mangang misai le ral thuam dang telaka himna zonga tria vaile ram chhuwa san zut maite building sang le mun ma ti chat me ka ni te chuan aril ru alu ani ngai turani in khelen tu mi pui ri hul kara be vai in ti tak le riang vai ngoi nia in hriat na chuan a chung ril a in thumron tlut ani nge yang dan rual levena mittu luang ta a khovel sarkar le mi pui tam berten Ukraine an thlopa he khelmola le zel hian Ukraine an support na an lalan tir chewa longwal chuak limhlot Alexander Zinchenko nukno chuakin ain sum zo talovani mirul ru anne le a mitui hruk puitu anga le ole nuclear mangturin Putin an order chua khovela ral khel Ukraine an mangang Ukraine chuan Russian sipai sangni zanga chuang an da thato ni in anin soya Russia hian ral thuam po achan na sa takzeta tengpo za somnga don an chan der tamai thlona somni borvel an chan to boka heti lai hian Ukraine sipai lamin Russian sipai te hian la chel ding meka mun then khata phei chuan an nor kir jok emoti mai turani boruak lamatangin Russia sipai te hi ron rang viau thin ma se building le mun ma kap al pup ma sela apoi mo ber ne na puan zar tur leilam sipai ten raman lak miau lo wangin Russia tan po hian ngai tu anati boy phat tu ani mekani hetiang ani reng chuan ral thuam lo omjok Putin a hian a ron tho chho pui mai al lo om ti in video masa khan kan soi to a khamirim kha anam tran le Ukraine pui tu an omem ni khonge UK sipai Ukraine lut te khan om tak Ukraine sipai in Russia sanga don an thatto ni in Ukraine defense minister chuan asoyani kha proof na omlo ma se eng aya nge do ta soingotang adik tura nga yela a number hi atam viau mai mi sanga ruang da khom ta ila arap thlak ngotang le indona achua ma anin voton velai February ni som khan UK chuan Ukraine sipai te guide tur le next generation light anti-tank weapon UK nan pek ahman dan vel zirtir turin Ukraine UK sipai te hian thlok luta February ni som vela khovel chanchin bulian khai hai le tani chuan an lo ziak trial nuai nge yang UK sipai te hi nei to rampola na munan khuar ni in mi then khatin choima se indo chanala nilova Ukraine training pesatlia turin Ukraine UK sipai te hi an lut jok ni in an soi engzat nge UK sipai te hi soi chian fako omlova tam tak chuan ni lo sang ni bor chho chuan ni indo nei na nang chinga UK sipai te hian Ukraine an chua san thu soi omlova Ukraine ta na kepen masaber tu UK sipai te hi indo na kara mi puitlan chiale Ukraine tlu cheme kara an mai ringem Ukraine sipai te an pui chu kan ti dot ngam bik lova fin fiana kan nei miau lo wangin kan soi huai ngam lem lo ma se an mai hi kan ring lem lo wani Russian indo thlona somni vel ka thlak ani to a tengle helicopter nen armor motor te po Russia hian tam tak han chana western horal thuam changkang le siam fu zet mai Ukraine an kolte hi ani na tur taka man pui tu le tran pui tu an omem ti chu zo na lian takani olerin lok ange in sangsona hrek na chuan Putin a chu adeng mola adeng dot ani bera du thu sama tamani international financial system SWIFT atanga pai chuania ram tam takin an endong mek sipai sanga don an chan to boka chuwa chapa Ukraine ramri a nei to rama nei to sipai an in se mur tu mai boka
France thona rol te chuan Russian boruak an ron hiep thuak vel rol nen nei to sipai te hi Ukraine a ron lut chia lo ma se Ukraine then maya order ngakin ral thuam thane nan ther fur maya han soi war ta devela Ukraine sipai ron fui phur phatok vel leka an ron na yani Ukraine hunga khotlang sarkar sipai an ron ri khul ta ga le Russia din huna chet zel ta ka wangte Russia hian raya dei don big lo ti hi mi ani leng lo tan chuan a chiang Ukraine ro an ni towa an mi puin wai tel plan chuak te chu nei to ram hian engma phut let nei lawa lo tuam hlom zar chu an mo an la a Ukraine mi pui khongai thlak te pui turin ram hausa ho an phe suau thung Ukraine tan chuan tran puina lut chur thung ani hetiang zonga ngai tu hian Putin a hian du thlan tur pathuma nei ta a sipai nu kirani thang that lak tum le Ukraine torna satlutuk chuan lama sipai le ral thuam te choltira nu kir chu ni ma se hi chu Putin a mi je enin ati chi arin omlova a se to chu a thla du ngai lo panina chuan in biak na hi akal me ka kan thu pui panina kan soyang a pathum na chuan ral thuam lian manani ole hi kan soi tum ber chu ni ta a hetiang boruak ani ta ka wangin Putin a chuan nuclear arsenal te chu man thei turin order a chuata rup mai ramria an chhop sa vek to ti kan soi to kha hei hian khotlang ho ati phudwal maya Zelensky na hlo ber chu hei ni nizan lam khan Putin chuan a sipai te thu pe in nuclear armed force hung chuak turin thu a peta ti chu khovel news lian te thu ma an ni vek mai nimin lama kan soi Ukraine kho pui ber dot tu Kharkiv Russia sipai te an ron lut le to ti kan soya khami nu khan in beina turu tak Kharkiv kho puya hena chuak zuya Russia sipai an dang kir Ukraine sipai te kuta Kharkiv kho pui chu a omlet le to ani Russia hian a sipai nun na achan na satwa ti dan dang an zona ngai ta a Ukraine tlom nge na tur an zona nga ya hetia kan soilai hian indo pui pani na hun la ya Japan kho puya US thil ti kha I khresuak zokem kha thil kha ngai tua chhualo thei lo ni in ka hria Russia ICBM le hypersonic 10 nuclear ral thuama ken hi indo pui pani na la ya US bom thlak aya ale tam taka thokna an ni hlom thlat mai si hi arab thlak na tur chu ni khatiang em kha chu Putin a hian a du ring lo ve top phodang ma se dan kol o ka ni tran me ka indo na top ma se an re thei na in tran don chawani khovel sarkarin an hrek ron mek ti kan hriat vek kha Putin an nuclear ral thuam mang thei tura a sipai te aron chhop chhuah tir chungchang hian ngai vena hloa a hrachianga piang an ngai ngam lovani nuclear ral thuam nga ber chu Russia hi ni a warhead sang ruk zaret don an naya USSR hun laya mi de vek ni in a hlui to lutuk ti chu ti mai mai ani khang hun laya an siam za asom sari an thuam thale vek to ani RS-28 samrat missile an nei thara nuclear bomb thok na zat mai ani kan soilai iril rualo om tur chu Hiroshima US bomb thlak fetmen kha kiloton somni pakhatani a khami hraran khan tuna kan soi thuak tur hi a thona dani lo chu tel don nia samrat missile hi kiloton zaruk somnga chuang an ni a sangni sompanga khan nuclear torpedo an nei thar boka kha phei kha chu kiloton nuai khat thlenga develop an tuma megaton a zong chuan megaton za ti na ni chu a video te phei chu ti lana remlo tuipuya tanga ka chhuwa chi ni in a thok na la tuka tuipuya tanga ka chu ani che hian tuifon ra phlak tak meter zanga asanga vor chuak tel thei don ni in an ngai hei ero atop khok tak mewa man chi ani khovel bom hlo omber anti George bomba phei kha chu soitel lo mayang ara phlak don lu tukani a nuclear ral thuam hlo om dang soi lo po in hypersonic cheu hi video a thui lo nan han soi thuakela Avangard missile hi darkar khata KM Singh ni sangli zaruk somkwa paruka chakin athlok thaya glide vehicle manga ka chu ani thopo a thokna sal khop mai kiloton sang ni la ya thokna nuclear bomb pai pona hi US po in an ka phla thailo tura ngayani radar pon aman fu lei thailo ni in an soi Zircon missile po hi Russia chungchuan na pakhatani a scramjet engine mangni in darkar khata KM sangkwa zaria ta tanga KM Singh khat sang khata chakin a thlok thaya KM sang khat thlenga ka phak nuclear ral thuam KG zalia pai thaya chu kiloton a zong chuan kiloton jani velani
Black Sea atangin Russia hian aron phit chuatir mai dona an har satvak don lovani KH-55 kinjal missile po hi neplo takan ni thlona atanga ka chua thayania KM sangthum thlengka phakin top speed in meksom pani in a thlok thaya KM azong chuan darkar khata KM sing khat sangli jasari ani MiG-31 KM modify atangin an kap chuak bera Su-57 hian a pai thei boka Kinjal hypersonic missile hian KG zanga nuclear bomb apai pon thaya ole video kan ti chua then khata khan hetiang ral thuam thon dan vel chu kan soina satoa khret beldu kan nei ani chuan video kan lo highlight mai don nia ole Putin an nuclear mangdon ti a lo hlau thong minron benot nol te pok an omnok mai a hlo om viona a tundin hmuna chuan an manglo tura ngai photang Putin hian game play ngai ve boka khotlang lam chu indona zong lut du tak tak si lovin du lo hanti ila kan bias ti na ni lawania alum to ka tangin meipui almek an lo chom sau sawe moni Ukraine nunga an lo tei kwal chena Putin chu hre ka ni a economy ka tlak chiat ma ba kan ni mek an tla chakher lo mai thei bok a sipai a chan hnem to boka arin ai Ukraine hi an tangrei phian mai si a Putin hi nuclear game khelangai ta ni inalang Mase Putin hian khotlang ho ron in hot book se mur tu chu ron vawin in ron che ani vai chuan nuclear hi ka khilai don khop mai cheu ati na ani khotlang ho awo na pakhat ani a tin in biak na nei tura Zelensky anor na ani bok Putin an nuclear a chopa man mai thei turin a sipai te thu ape ti kan hriat rualin in biak na konga kuati kan hmungala Putin an nuclear game chuan na a thok tran ti na ani heti lai hian tuna indo mek na Ukraine atanga boruak KM sanga zani somthum panga ahla India chuan kanram ho tulu ber Modi chu Uttar Pradesh ani min khana jina man mo takina jinna atangina thlok ho rum video masa kan tarlan zuai inbiak na chungchanga khan Modi chu aphu saber turni in biak na kai hruai turani wangani Putin chuan Ukraine betur Russian IO-10 Belarus an thleng to a Ukraine IO-te an ngak mek ti in biak na du man mo takti hriat takin thiam takin Zelensky anora Belarus a Zelensky an in biak adu bok silo in biak na lam chungchang chu a hlale deuh hleka nuclear ral thuam Putin an aron phau chuata ka chuan kan Prime Minister Modi tan po Uttar Pradesh a janri akila chomal thlo manani to big lo aron thlok ho ruma in biak na kai hruai turin na in buat sai zui Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan nizan khan Russian ena in biak arem ti taboka Belarus dictator hruai tu Putin a uipa Alexander Lukashenko chuan Zelensky office ron bia in biak na chungchanga soipuya engtin chiange an in biak hriat ni lo ma se an in biak nu hian Zelensky office chuan in biak na yan du thule Belarus le Ukraine bordara prepared lui kama in biak na yan rem ti ta ani tuna in biak na tur hi in do chua nuwa avoi khat na turani a Zelensky chuan tuna hian Russian IO te muturin Ukrainian team te an che chuak dona thudel kil nei lavin zakkep nei lavin Ukrainian le Belarusian ram ria in biak na nei ani don ati India Prime Minister Narendra Modi chuan ni min khan Ukraine chungchang mai to in high level meeting a kova Ukraine le Russian in biak na do kana akar che tu ani dona wangin hemi chungchanga malak dan turan soi ho ti chian la ni chelo ma se Modi chu he meeting lo om tur kai hruai tu tur ni turanga yani a Uttar Pradesh BJP rally atangin man mo takina horum rumani heti lai hian India po in Ukraine a India zerlai tang khanga hruai ho mek zela indona kara thile dam tak mek mevin India zerlai te hruai chho mek an ni Indrin nia trangkhan India zerlai zakwa hruai chho an ni to ole in biak na kan soi tel thei ta hi alom lamani ma se tun in biak na tur hi ngun taka ngai tu chuan Putin a hian Zelensky hi in biak na nei lo thei lovin a khalkal devem Zelensky hian Russia thian Belarus a in biak du bik lo khani a Putin a hian nuclear mangin adang betani thayem ti po ngai dan omme kani a barlui in remna Putin hian siampu ya tu mangem ti te akai noi zong tenen soile kan tum don nia ole engpo ni se
India zolbik nei lo ram chu atopa chuan khovel fakron ani le mai don ani hmel hle khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ole